Hadin katu kat Nipor kajing inok kam jong Dr. Jamino Mautho ubabat kumu General Secretary ke United Democratic Party haki kendiat benai baladep menta kasngi ke pratarik unailar arjar arpusan ke UDP ke lalum ye kajing yalang jong ke CEC ha ke bala shim ye ke wikarai ha ke bala penkamti ye ke teke syuki ke basak theli ha ubat Titos Khan ubadai UMDC jong ke Sora constituency badah kaju Khubor ubadai ru unong yalam kaliang persya ha ke HDC ha ke jinga kren bat ubat Titos uloong bakum ke parti ke jing Shimti jong u ye ke ni ke syuki kalong ban wanra biang ye ke jing trekam ke parti ke babiang hadin baladon ke jing deko lakum katu kat Nipor ni kong nak kalian ke jonga ngap penpau ke jing ai kublei ya ke Central Executive Committee ke bala ibit ban penkamti hanga ya kan ke kam General Secretary jong parti dan nak kalian ke jungi kalong ba pertama kalian jonga seperti kong ni kalong ba kumdu ban penklanya ke parti nang iskwan bat kumju ru ban nang ban continue nani ban nang beteng ya kata kam General Secretary ya ka teladon ga jingko hati ni india pernah ki beladap hadir jing resigno jong General Secretary berim juga ba Jamino Mautho dan rengi kermen ba mentapat nangi syukmat hadin bangilai kendu ya ki Presiden Secretary mentara sini jong distrik ki boper wilayo ya ka banyak beliau jumut bat kermen ba nangi syukmat ina ba ban pentelun ni ke kam hakapan pengklain ni ke parti bat hamtam lu ban kandon kajingnya dei ke kajingnya trekam ke ba kamjan susu apa deng ki nomi kmat ki jungi bat ke parti ni kodon kajing control ni don ka CEC jong ke parti bat don ka tu ada ki kam ni kren ke parti ki member bila poi bah fat kan dari kes baru ini yo abi kita tu kan tri kam bat ke ba nikong bat ke ba onsan ko kalong ban jit ya tin sekali jong ke parti bat ni suplement da ko ke sup da ko ke jing ajumut laya menjor lang ya ke kapten di ba Titos Khan kum tin sekali ko mai jogi di kata kalong ka rai ke ba ni si apa dia